Ko tuohu te kōmiti whakahaere I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu ki ngā hiahia o te tokomaha. Arā, kua hoki anō ki ngā ture ōmua e whakawāngia e ngā kura tamatāne mo te mahi I te poi. Heoi hei tā tētahi o a tātou roia Māori, kua takahike te kōmiti I ngā tika tāngata. Nō reira, ka whāia tonutia taua kōmiti rā kia utu mō tērā hapa o rātou. Anei rā, a Roihana Nuri. E tamama ki te poi, no te mea, kua huri te kāo ki te ai. But the issue still remains in a sense that the effect of the original decision to prevent boys doing poi and girls doing modako was clearly discriminatory, and so there was clearly a basis for a claim to the Human Rights Commission. Hei tā te mātanga ture nei, he hai takarua I te komiti whakahaere kapahaka kura tuarua ki te tahuri I te he ki te tika. It has disadvantaged the single-sex schools, which really began preparing for the national kapahaka once they won their regionals last year. So I would just hope that this 3-week hiatus doesn't prove too much of a burden for them. Ko tāku ko te kiatu anei, I ara ke tētahi take, I rongo ngā taringa, ko ata hoki anō rā rāta ki te tīmatanga mai o tēnei kaupapa me te ruku ki tōna hohunutanga. It should never have been made in the first place, particularly because there was very limited consultation, and so they might say that they accepted that it was within their constitution, but it was the wrong decision. Aha ko he mai, hei tā te māngai mo te komiti whakahaere, I aia e kōrero ana ki te ao pāho Pākehā, ana I tāna whakatau. The key thing is that the rules were unanimously passed on Saturday. Heoi anō I te hui arohe o tāmaki I tū ki te kāreti o ngā tapua I te marama o whiringa ānuku I te tau kuahori, koinei ke te mōtini I whakamanahia e te rohe o tāmaki makaurau I taua wā. I whakamana anō ai te kau māiwa o hui tanguru. Mai anō a tāmaki e tautoko ana kia tika ngā ture mo te katoa o ngā kura ka whakataetai. Kei te ūtonu a tāmaki ki tēnei, nā reira, kei tēnā kura, te mana ki te whiriwhiri, me nā ka poi, ka maurā kaurā nei. I would expect that the regions will go back and make some decisions about their representation on there. Mena ka tū ki mui te aro o te marea, me tika te tū, me kaha te tū, me Māori te tū. Ko te kāhui tika tangata me te tangata wahine, rōpura nei I kōkiri I te amu o kawa te o tinga mai. Roihana Nuri, te karere.